Turi kuri stade Umuganda y'akarere ka Rubavu harangiye umukino wahuzaga ikipe ya Marine FC na Rayon Sport. Umukino urangiye ari ibitego 2-2 ku munsi wa 23 wa shampiyona, ukaba utumye ikipe ya Rayon Sport itakaza umwanya wa mbere yari mazeho iminsi 17 ya shampiyona, mu gihe Marine FC yungutse inota rimwe riyifasha kugumeza kurwana no kuguma mu cyiciro cya mbere. Rayon Sport yari yabanjemo abakinnyi batandukanye ariko biganjemo bugarira kuko nka Nsabimana Aimable yabanje mu kibuga ariko akinira imbere y'abarimo Youssou Diagne, Omar Nginingi, Bugingo Hakimu ndetse na Ombolenga Fitina, mu gizamu ryarimo Khadime Ndiaye. Imbere Rayon Sport n'ubundi yashakaga ibitego ibinyujije kuri Rukundo Abdulrahman, akaza Muhire Keve, Biramahire Abedi ndetse mu gihe ku ruhande nanone bari bahaye umwanya Elanga Kanga rumaze iminsi atabanza mu kibuga. Ni mu gihe kandi ubwo ngubwo ni nyuma yabo aho twita kuri nimero 6 hakinaga Ndayishimiye Richard nkuko bimaze iminsi. Rafena wari uhari ndetse na Kanamugiroje yari ku ntebe y'abasimbura. Kurana rw'ikipe ya Marine naho barimo ba Nizeyimana Mubaraka bari babanje ku ntebe y'abasimbura, ahubwo umwanya arimo ba Mbonymwami Taiba wari wabanje ku busatirizi afatanye na Ndombe waje gusimurwa mu gice cya kabiri. Marine ni yafunguye amazamu hakiri kare mu minota 8 ya mbere, yari yamaze kubona igitego kinjijwe na Ndikumana Fabio. Igitego kinjijwe na Ndikumana Fabio ku ishoti rikomeye yatera nyuma y'uruga rw'amahina, nyuma y'umupira yawe na Nigena Ebenezer nawe waruherejwe na Mbonymwami Taiba. Ni igitego neza gisa n'icyo Rayon Sport yatsinzwe ku mukino iheruka gukina na Mukura, kuko ni umupira watera nyuma y'uruga rw'amahina, umunyezamu Khadime Ndiaye ntiyabasha kuwuhagarika. Rayon Sport byayisabye ko itegereza iminota yakurikiyeho yishyurirwa na Elanga Kanga ku mupira wahinduwe na Ombolenga Fitina mu rugo rw'amahina. Uyu mukinnyi nyuma y'ubwugazi bwa Marine bunaniwe kuhagarika, ubu mugeraho nawe ahindukira yihuse atera ishoti umunyezamu Irambona Vale atigeze abasha guhagarika. Igice cya mbere cyaringiye igitego 1-1, Marine hita ikora impinduka ebyiri izanamo abarimo Musa Omar baje kuyifasha mu kugarira cyane, kuko ni iminota navuga ngo 45 igice cya kabiri Marine yakinaga ubona ko ikine cyo bita rezilita idashaka kongera gukina isatira cyane nk'uko yabikoze mu gice cya mbere. Gusa byaje kuyihira ku minota 54 gusa iza kubona igitego cya kabiri ku mupira w'umutekano watewe na Bigirayo Hassan. Umunyezamu wa Rayon Sport Khadime Ndiaye asohoka nabi mu gihe abakinnyi bugarira we bashoboraga gukina ariko ukabarenga, nawe yasohotse umupira umuca hejuru azamuye ukuboko ntiyabasha kugeraho, umanukira mu izamu ryari ryambaye ubusa. Rayon Sport yakomeje gusatira iza no kubigeraho, ibona igitego cya kabiri cyatsinzwe na Youssou Diagne ku mupira navuga ngo yatsindishije umutwe nyuma yo kugarurwa n'umunyezamu Irambona wa Marine. Marine yarigejeje kwihagararaho ndetse igerageza no kurya iminota ya nyuma, abakinnyi bayo bagenda baryama, umukino bawukurayo babona inota rimwe, navuga ngo basaga n'abakeneye ukurikije uko bakinaga 2-2. Rayon Sport itakaza umwanya wa mbere kuko yagize amanota 47 ku mwanya wa kabiri, mu gihe APR FC ya mbere yagize amanota 48 nyuma yo kwikura iyi Nyamata ikatsinda ikipe ya Bugesera igitego 1-0 kinjijwe na Jibril Watara ku munota wa 11 gusa cyahari hakiri kare. Bivuze iki rero nyuma y'uyu munsi 23 wa shampiyona? Mu mikino 7 isigaye Rayon Sport yari maze igihe kinini iyoboye APR FC, n'ubwa mbere ifashe umwanya wa mbere muri shampiyona y'uyu mwaka, nyuma yaho yatangiye ikina imikino y'ibirarane kubera imikino nyafurika yari irimo, aho ya muri CAF Champions League kaza gusezerwa n'ikipe ya Pyramids. Gusa kuri Rayon Sport ni ikipe itakaje amanota menshi muri imikino yo kwishyura, kuko kugeza kuri ubu ngubu ifitemo intsinzi 2 gusa. Ni umukino yatsinzemo Kiyovu Sport n'umukino yatsinzemo AS Kigali, mu gihe indi itandukanye yagiye yinganya ndetse iza gutsindwa n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Nakazi katoroshye kuri Robertinho wari wazaniwe noneho umutoza Rwaka Claude watangiye akazi muri iki cyumweru, n'uyu munsi bafatanyije. Ubona ko harimo noneho n'ukuboko k'umutoza wungirije, kuko mu mikinire ikipe ya Rayon Sport yari yakoze impinduka nk'uko nabigarutse mu bakinnyi 11 babanjemo. Gusa icyatunguranye ni ukubona Iraguha Haji abanza hanze ndetse yewe na Basane baje gusimbura mu gice cya kabiri bari kumwe na Ishimwe Fisto mu mpinduka eshatu Rayon Sport yakoreye icyarimwe, ariko nazo nta kidasanzwe zayifashije uretse kwishyura igitego kimwe bari batsinzwe mu gice cya kabiri, bikaba ibitego 2-2. Nuko muri rusange imikino yombi yarangiye, cyangwa se imikino y'amakipe yombi yarategerejwe yarangiye. Rayon Sport itakaza umwanya wa mbere.
Shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda igiye kwihagaze mu gihe cy'icyumweru kimwe kubera icyumweru cyo kwibuka abatutsi bazize jenoside bakorewe mu 1994, mu gihe imikino izasubukurwa hakinwa kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro. APR FC izahura n'ikipe ya Police FC, mu gihe Mukura izahura na Rayon Sport mu mikino izakinwa tariki ya 14 na 16 z'uku kwezi. Nyuma yaho shampiyona nabwo izakomeza. Nyuma yaho kandi nyuma yo gukina iyo mikino hazaba imikino yo kwishyura igikombe cy'amahoro. Navuga ko uku kwezi kwa kane kurakomeye kubera amakipe yombi ahatana igikombe cya shampiyona, kuko biraza gusaba ko aba afite squad cyane, squad y'abakinnyi benshi kugira ngo bashe guhatana muri iyi mikino ibasaba gutsinda, cyane ko ikosa rimwe nk'uko bigenze uyu munsi ikipe ihita itakaza amanota ndetse n'umwanya yari ifite.